mbese inshuti z'Imana mwese mwiriwe muraho. Imana ni nziza iminsi yose. Reka dushimire Imana cyane muri uyu mugoroba. Imana yacu yatwitayeho muri iki gisagara cya Bujumbura. Imana yatwitayeho bitangaje mu mpamvu zitari zimwe. Ahantu twari turi mu mirimo, turi mu ngendo, ukakivamwo amahoro. Yemwe reka mbabwire ko ari amahirwe atangaje. Mbese yemwe abiriwe mu gisagara mukarindwa n'imbaraga y'ijuru, ntabwo dukwiye gushima Imana muri uyu mugoroba? Bangahe bashimye Imana? Mugire muca turebe. Imana ibaho umugisha wayo kubwa Yesu umukiza wacu. Uyu munsi tugiye kwiga isomo ryitwa uburuhukiro. Uburuhukiro ni ahantu. Uburuhukiro Abaheburayo, somo tugiye kwiga rirakomeye cyane, kandi ndagerageza kuri rezima ndaryegeranya kugira ngo rye kuba rirerire. Abaheburayo igice cya 4 murasoma. Ngira ngo musomyi wanje sinza ahantu yicaye yaje. Okay, Imana imuhe umugisha. Noneho ni mumwegereze cya gikoresho kugira ngo amfashe, kugira ngo isomo ryumvikane ku mpande zombi. Numvisemo akantu ko haraho ikinyarwanda gisobeka umuntu ufite umwimerere bikagorana kumva icyo bivuze neza, nubwo ubundi busobanuro butatera ibibazo, ariko dukwiriye kumenya yuko iyo gisomwe mu rurimi rw'umwimerere wanyu birushaho kumvikana. Uburuhukiro, Abaheburayo igice cya 4 niryo somo tugiye gutangiza. Niwo mutima w'ikigisho. Uburuhukiro, hariya turasoma ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero ubwo uburuhukiro bwayo bukiriho, dutinye. Ndasoma mu kinyarwanda, ndabuze gusaba mushiki wacu kugira ngo mbere ko ntanga ubusobanuro mbanze nsome mu kinyarwanda, noneho asubiremo twumve nyabyo. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Kuko natwe twabwirijwe ubutumwa bwiza nk'ababandi. Nyamara babandi ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ndashaka yuko mushiki wacu ansomera ayo magambo, asome umurongo wa mbere, uwa 2 n'uwa 3. Nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvirwa kwakererewe. Yego. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Yego. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro, nk'uko yavuze iti nk'uko narahiranye uburake bwanje
ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Yego. Naho yari yarahejeje ibikorwa byayo uhereye mu kuremwa kw'isi. Amina. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro rikiriho, dutinye cyangwa se twigengesere hatagira uwamera ngaho nawe adafatanije n'abandi kubwinjiramo, cyangwa kuri uwo murage adafiteho umwanya. Kuko natwe muri ibi byumweru bibiri twabwirijwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, ariko babandi bo ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko mu mitima yabo mu kwakira ubwo butumwa ntibabuvanzemo kwizera ngo bibahwanirize no kwinjira muri ubwo buruhukiro. Ariko twebweho ubwo twamaze kwizera twinjiye muri bwo, ari bwo bwa bundi Imana yaruhutse irangije kurema ijuru n'isi. Imana irangije kurema ijuru n'isi, yongeye kubaka uburuhukiro abizera bazinjiramo. Ni bwa bundi Imana yaruhutse irangije kurema ijuru n'isi. Irangije kurema ijuru n'isi, Imana yakoze gahunda yo kubaka uburuhukiro bw'abizera. Uburuhukiro bw'abizera hariya turahagaruka nyuma turabusanga mu Itanguriro. Musome Itanguriro, nanje ntangiye kuvuga Itanguriro. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa mbere. Itanguriro igice cya 2. Uburuhukiro Imana yubakiye ni ahantu yubatse irahatunganya, ihubakira abazizera bose. Ijuru n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana ihumugisha umunsi wa 7. Imana iraweza kuko ari wo yaruhukiyemo. Ijambo rikomeye ni yaruhukiyemo. Ndashaka ko musoma mu Kirundi nkumva. Itanguriro igice cya 2 umurongo wa mbere n'uwa 2. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa ndetse n'uwa 3. bo n'ibirimo byose by'isinzi. Yego. Ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze, iruhuka ku munsi ugirindwi ibikorwa byayo byose yakoze. Yego. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Kuko ari we yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Imana ijya muri ubwo buruhukiro, ijamo ibwicaramo, irabwubaka, irabutunganya, irabweza, irabuhezagira. Ikirundi ngo harya igenzi ite? Irabuhezagira se ngo yakoze iki? Ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza. Irawuhezagira, iraweza. Ubwo n'uburuhukiro yari yateguriye abizera. Imana ifite uburuhukiro yageneye abizera. Nshuti nkunda, yubatse uburuhukiro kugira ngo abantu bose bazigane ko yaruhutse. Ntabwo Imana yaruhutse nk'uko turuhuka twebwe uyu munsi. Ntabwo yaruhutse kubera umunaniro. Ntabwo yaruhutse ngo isinzirire mu rusengero. Ntabwo yaruhutse ngo ivuga ati akagongo karacitse mureke nicare numve. Ntabwo yaruhutse ngo ivuga iti nyagu namureke ntembere ndebe imisozi. Ntabwo yaruhutse ngo ivuga iti ngiye ku kiyaga kwiruhura. Oya, ahubwo yaruhukiye kubaka ubwo buruhukiro ngo ahubwo abazaba barushye bazinjiremo baruhukane n'Imana muri ubwo buruhukiro. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera mu nshamake. Bibiliya ibusobanura uburuhukiro bwo mu Baheburayo. Bibiliya ibusobanura neza mu buryo bune. Uburuhukiro bwa mbere ni uburuhukiro bw'Imana yaruhutse y'ubwayo, aribwo mfura y'ubundi buruhukiro bwose, aribwo buruhukiro bugenga ubundi buruhukiro. Nibwo yaruhutse irangije imirimo yakoze yose, aribwo buhwanye n'umunsi wa 7 ari wo Sabato. Uburuhukiro bwa kabiri ni ubwa Yosuwa. Dusanga hari mu Baheburayo igice cya 4
ngo noneho reka nze nyasoma ayo magambo nyagereho mwumve mbere uko nyasobanura, mwumve uko bimeze. Kuko hari aho yavuze iby'undi munsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yakoze ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanje. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, babandi bakera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barubujwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi uvugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Murongo wa 8, iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyashaka kuvuga iby'undi munsi w'uburuhukiro. Noneho rero kubw'ibyo kuko Yosuwa ataruhuye babandi yarayoboye, mu mwibuke Yosuwa niwe wasimbuye Mose ku buyobozi bw'itorero cyangwa se mu rugendo rw'Abisirayeli baje mu buruhukiro bw'i Kanani. Uburuhukiro bwa kabiri n'ubu bwa Yosuwa na Mose bwo muri Kanani. Bagomba kugera muri Kanani bakaruhuka. Urugendo rwabo rwari kurangira bamaze gutsinda abanyamahanga, maze bayobowe n'Imana uburuhukiro bakabwinjiramo ariyo Kanani yo mu isi. Yosuwa rero ntiyabaruhuye. Yosuwa yahuye n'ikibazo mu nzira, abanyamahanga baramuryarya kuko bari barumvise ibitangaza by'Imana ya Yosuwa, bari barumvise n'iby'intambara z'Abisirayeli. Noneho bateka umutwe cyangwa se bategura uburiganya. Abo mu gihugu Yosuwa yaragezemo barategura, baragenda bashaka inkweto zishaje zacitse. Abagabo bose bashaka ibikweto bishaje, bashaka ibikote by'ibishwambagara, ibikote bishaje n'ibipantaro bishaje, imyitero ishaje, bashaka n'umutsima waboze. Uyu mutsima wagaze waboreye mu mazu yabo, bawushira mu mvumba zabo, n'ibikoti bishaje. Nuko baraza bahura na Isirayeli, barababwira bati banyakubahwa kandi badatabuja, tuje gukeza Imana yanyu, twumvise ko Imana yanyu ikomeye, tuvuye mu mahanga ya kure. Dore nawe ureba izi nkweto twazambaye zikiva mu ruganda, aya makoti twayambaye tukiyakura muri atoriye, murebe uko urugendo rwadusaziyeho. Uyu mutsima mureba watuboreyeho, bawutetse bawukaranga iryo joro turaye turi buze, ariko kubera urugendo rurerure byatuboreyeho. None twumvise ibitangaza by'Imana yayo, turaje twicishije bugufi ngo muduheke mutugirire neza, mutubwira yuko nimugera mu bihugu by'iwacu ntaco muzadutwara, kuko Imana yanyu natwe twarayemeye. Nuko ba Yosuwa ateranya abakuru b'ubwo bwoko, aho kubaza Imana abaza abakuru b'ubwo bwoko. Aba bantu tubagire dute? Badusabye ko tubaha isezerano ko nitugera mu gihugu cyo batwemeye tutaragerayo. None kubw'ibyo reka twishakira imbaraga abo bantu bayo mahanga ya kure tubagirira isezerano, n'ukuri nitugera iwanyu ntaco tuzabatwara. Babandikira inzandiko z'amasezerano. Yosuwa amaze kubasinyira amasezerano ko ntaco bazabatwara, bateye intambwe imwe, abahungu bashira amasezerano hejuru batahubwo turabiyene iki gihugu, turabe iki gihugu hubwo, kandi Imana yanyu ntivuguruza. Isezerano ryo twaribonye, inzira twanyuzemo ziramaze, ariko rero twabonye amasezerano, none hari cyo muradutwara se? Yosuwa yongera guhamagara bubwo bwoko abatware n'abakuru, tugire dute ko baturiganije? Abubwo bwoko batumva, kuko twabagiriye isezerano, ubu ntaco twabatwara, ahubwo cyakora, ahubwo dore icyo tugiye gukora, tubagira abashenyi b'ingwe, tubagira abavomyi. Nuko rero batubemo ari abavomyi. Bityo rero bamaze kwivanga n'abanyamahanga, nuko Isirayeli iratsindwa rwose. Ibyo kubageza mu rukiro bw'i Kanani birangiriraho, uburukiro bwa Yosuwa butsindirwaho. N'uyu munsi wa none ntiyigeze baruhura iyo Yesu adatabara. Iyo Yosuwa baruhura rero,
Imana yari gutegura izindi gahunda, ntiyari kuvuga iby'undi munsi wo kuruhukaho. Ariko kuko Yosuwa atabishoboye, Imana yongera gutanga ubundi burenganzira, noneho ngo abibwiriza butumwa ngo abizeye bazinjire muri ubwo buruhukiro. Uburuhukiro bwa mbere nabubabwiye n'ubw'Imana yacu, uburuhukiro bwa kabiri n'ubwa Yosuwa, kandi uburuhukiro bwa gatatu n'uburuhukiro bukomeye nshuti. N'uburuhukiro dusanga muri Matayo igice cya 11. Uburuhukiro dusanga muri Matayo igice cya 11 n'uburuhukiro butangaje. Icyampa uyu munsi nje nawe tukamenya uburuhukiro. Matayo 11 umurongo wa 27 niho dusanga uburuhukiro bwa gatatu, bwo n'uburuhukiro bwa Yesu. Uburuhukiro bwa Yesu noneho n'uburuhukiro bukomeye nabwo tugomba kwitondera. Aravuga ati, byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Arahamagara noneho, mwese abarushe n'abaremerewe, mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwese abarushe n'abaremerewe nshuti, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere muba abagaragu banje, mwemere muba abagaragu banje, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi niyoroheje mu mutima ku bwanyu. Mwese ndashaka yuko mushiki wacu nsomera ariya magambo. Uburuhukiro bwa Yesu, mwese uhere ku murongo wa 28. Ndongera nyasubiremo mubanze mwumva icyo Yesu aduhamagarira. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Amina. Mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere mube abagaragu banje, munyigireho. Kristo ntabwo ari uwo kwakira gusa ngo tumugendane mu muhanda n'amakaruvati nanga se n'amakorari, ahubwo ni ukumwigiraho kandi tukemera kuba abagaragu be. Kuko aravuga ngo ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, kandi namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Muzasanga ubwo buruhukiro bubarimo. Ntabwo muzaruhuka kuri kiriya gihe, ntimuzaruhuka kuri kiriya gihe, ahubwo muzumva uburuhukiro mu mitima yanyu. Nshuti nkunda mbabwire, abamaze kwemera uburuhukiro bwa Yesu barabwumva mu mitima yawo. Ntabwo ushobora kugira buriya buruhukiro ngo ubuyoberwe mu mutima wawe. Nanje uyu munsi uburuhukiro nja mbwiyumvamo, nabwiyumvisemo, namwe muziyumvamo uburuhukiro mu mitima yanyu. Hari ibintu bitatu ngiye kukubwira by'urugero Yesu yanduhuye bitangaje. Yesu ikintu cya mbere yanduhuye ubwibone. Ukumundeba ndirabura, ndi mugufi, nari mfite ubwibone burenze ubw'ingunzu n'agasuzuguro. Ingunzu se murayizi? Imbwebwe. Ino muyita imbwebwe? Imbwebwe irasuzugura se? Hano mu mujyi haba imbwebwe? Mwaraziriye? Se mwariye imbwebwe? Imbwebwe zo mu mujyi zagiye? Hano mu mujyi hari ibyasimbuye imbwebwe, nabonyemo imbwa nyinshi, ariko ino menya mutaryi inyamagaye. Izi mbwa kuki mutaziriye? Izi mbwa rwose kwari nyinshi. Iwacu baraziriye. Bariye ihene, barya intama, barazimara, babona birarangiye, baba bariye imbwa, barazimaze. Basiye barabura ihene, imbwa bakazitegesha ibihu, maze bakazibaga nijoro, maze hasigaye utujanja twazo n'agahanga n'amatwi bakabihamba, n'umurizo bakawuhisha,
haziye bagashaka akanono k'ihene bakamanika hariya bati iyi hene rwose naho ninjye imbwa. Nari mfite ubwibone bwinshi cyane mu mibereho yanje kuva muri 75 kuzamura. Nari ikibazo, nari narihinduye tuduruwa. Imibereho yanje no mu mudugudu banyitaga tuduruwa. Ntabwo nari nzi gukata amakorosi y'udukorosi two mu nzira kujya nakoraga ingendo yanje kwari kugenda indinganire tuduruwa, naho ndakatira nkasiga ico bita angre duruwa. Kuba ngo ntabwo nari mfite amakorosi yo mutuyira n'iyi nzira yabaga izengurutse isya, oya narayirengaga nkana kota angre duruwa ngashiraho imfuruka igororotse. Nari yise tuduruwa rero kubw'iyo mpamvu. Umunsi umwe rero nakoze tuduruwa ngira kaga. Narabyanze nuko ndagenda indinganire we mu muhanda, ariko ikiraro ino mucita iteme mucita iki. Ngeze ku kiraro nsanga kiri mu gakorosi gato, tuduruwa nahushije ikiraro ho metero imwe, nsanga kiraha, ariko n'inkome za tuduruwa nimo ndani. Ndavuga ntumva se ndabigenza nde. Ndebye nyuma nsanga hari abandi bankurikiye kandi tuziranye, kandi bazi ko ndi tuduruwa. None se ko biragenda biterero, ntabwo bishoboka rero kugira ngo nta kundi byagenda. Burya Satani intego ye ni ukwica abantu. Ndavuga nti ngiye gusimbukiramo ko ntabwo nahindukira. Ndamanuka njyayo ngwamo hasi mu mazi. Ngezeyo ngwa ku mabuye yarahari, sinagira icyomba nkora tuduruwa mo imbere, ariko ngongana n'igikuta uruhande rwa kabiri rw'ikiraro, kandi nta mababa mfite, nta mababa ngo ngurukire hejuru. Nuko mfuye nkora angere duruwa mu mugezi, ngubwo byaze bikunze ndanagenda tuduruwa. Ariko nageze nyuma ndatekereza, ubu iyo nza gusanga uyu muzi uri guhurura watembye imvura yabaye nyinshi, intego ya Satani kwari ukuzanyica meze ntyo. Nari umwibone kabuhariwe. Hari amashati twambaraga yitwaga shikibo, hari n'ibitambaro byitwaga teregare icyo gihe. Munda ukadodesha uko hangana, hasi ku kuguru ugadodesha 40 hariya hasi, iyo bitaga pate derefa. Twagendaga ari ibintu bizunguruka hasi, none ngo byitwaga ubusirimu, bisimburwa noneho n'ibyitwa ibyo twise shimboke. Shimboke zari ipantaro twazambaraga turyamye, no kuyikuramo bayigukuraga muryamye. Ntabwo byari bishoboka kuyambara uhagaze, kuko kwari ukuyigushiramo bagakurura noneho gufunga igipesi cyaha kwari ukwisonzoroza, ugafunga buto maze ukayikomeza ukagenda wigondoye. Nigondoye rero mbanda yambaye rero, tugiye mu bukwe rero. Uyu munsi ninje urabo wa mbere mu myambarire, ndaba ndu wa mbere rwose. Shimboka nyishiramo, wamara kuyambara ntiwongere guhina ukuguru, ntibyari bishoboka. Ishiramo inkweto, hari ubukweto bw'icyo gihe bwitwaga Creyo, bwari ubukweto bwiza bukomeye kandi butoya, bufunga ikirenge neza, maze watambuka rwose ukumva ibintu biri kujyamo. Nkubitaga magapira katashitashi. Hari udupira twari dufite imideri hano imbere tw'abasore twatashitashi, ngura rinete nkubitamo. Hari ingofero kera bazitaga Jean Pierre, zakomokaga hano muri Kongo, udugofero dusongoye imbere twanditseho Jean Pierre hano imbere, kubitamo akagofero kamanutse hano imbere. Nshaka umuswara n'agakandara, iyo mikandara bayitaga rukenyambavu, twari udukandara tw'amabara y'umweru n'umukara, ngakubitamo. Fata ipaki y'itabi Embassy, icyo biriti cyayo niyo match, n'agakufe kitwa Simpinga
cyangwa se sindima kuzunguza ku rutoki kerekana ko utari umuhinzi rwose, ko utari umuntu w'umuhinzi rwose, uri umuntu w'umusirimu gusa, ugenda uragakara gutya urakagarura. Abo muri icyo gihe barabizi, nabuze abasaza b'icyo gihe. Noneho maze kurangiza ibyo, mfata isaha, hari isaha icyo gihe zari zadutse zitwaga za Morutima ya zahabu, ifite urushinge rufite kirinyotere y'umutuku. Mbanda yikubisemo rero, urukumva byari birangiye, nta kureba iruhande, ni tuduruwa. Ubwo rero njyanye n'abandi tugiye mu bukwe, turagiye ni ahantu harambuye tere plan nkaha. Igihe kiragera ngo tuzamuke umusozi, wari umusozi uhita uzamuka ako kanya uhagaze rwose. Abandi bahageze rero kuri uwo musozi barawurira, barazamutse. Jewe intambara yanjye iratangiye rero, ndahurira nde umuntu w'umusirimu nabigenza nte ukabyara, naje guhina ukuguru wapi nkumva birafunze rwose, naje kurambura nkumva birahinnye birafunze rwose. Barazamuka ndabihorera, barazamuka, ariko se ndirirwa handa asubirira ya. Mfata icyemezo, kanze ndebe ngiye guhatana rero, ngiye kuzamuka ndebe ku ngufu. Narahase ngiye ndakurura ngo nzamure ukuguru, mpasa nshizimo imbaraga. Nshuti nkunda, icyari ipantaro nagiye kumva yaraturitse, icikira hano inyuma, irabirinduka hano imbere, ivamo amapantaro abiri, imwe iburyo indi ibumoso. Hey, ndahagarara, bari kubona byarangiye. Hano imbere igipande cyavuye kuri lisani gihagaze gica, cyacitse inyuma gihagaze gica. Ndahagarara nguri mwiyereko. Yewe, hari umukecuru wari uturutse ngaho inyuma, turi kumwe mu bukwe. Aba yabonye ibyabaye ku munyamagorwa, yari yiteye umwenda, ibyenda by'abakecuru byitwa Marirahinda bya kera. Nuko icyo cyenda cya Marirahinda aba arakikura mu bitugu, arampereza ati kenyera mwana wanjye, ati kenyera birakomeye, ati kenyera birakomeye. Mba nkubisemo Marirahinda. Nawe reba umugabo umwibone ukenyeye Marirahinda na marinete. Ayi Marirahinda na marinete we. Niba harabayeho igihe namwaye, nshuti nkunda, ibyaha biratwosha ariko ntibiduherekeza. Ndashima Yesu wanduhuye ubwibone nshuti. Yesu araruhura, namwe muziyumvamo uburuhukiro mu mitima, muzumva uburuhukiro mu mitima yayo. Reka nkubwire, Yesu yanduhuye inzoga. Nakundaga inzoga mu rwego rwo hejuru, ntabwo warwumva. Iyo nabaga ntabonye inzoga nywa, ntabonye aho nja kunywa, nabo kwambura inzoga nababuze. Kuko igihe kimwe najaga mu kabare, ntawe ndasuhuza, narakaye, inyota yanyishe, kazinga amaboko y'ikoti, nkayageza umu, nkajyana nazinze ikofe, kinjira mu kabare, abagabo bari kunywa, yaba ari urwagwa, yaba ari byeri, icyo bari kunywa cyose, ntavuganye nabo, ntabashuhuje, ngashikira, nkagotomera, nkanuye amaso nti avuge ndi mukubite mu mutwe. Ngaba ndi kubareba, ndi kubazengurutsamo amaso ngo hagire n'uwivovotamo gake, bakabona uko naje, kuko bari banzi. Nkayigotomera ndi kubazengurutsamo amaso, nuko umwe akabarebye ko naje nateguye intambara, akambwira ati Augustin, ndiki nibiki? Atumva ati nibaguhe nirindi. Ndahubwo rwose. Ati nibaguhe nirindi, ati nibaguhe nirindi umwe rwose. Ati noneho rero iyo nabaga nabuze byose, kuko numvaga gutaha
abantu batari kumva nanyoye karabara agasuzuguro nsuzuguritse, nkagenda nkabwira nyiri kabare inzoga zashize ntayo urambati zashize rwose ndakwinginze noneho mbe intango nanga ingunguru wapimiyemo izo nzoga nzihumurize. Niba ntihumurije ngakozamo ibintu byo hasi, bya bindi bisigara byo hasi ngasa n'ubyisize ngo ngende mu muhanda vuge bago yananyoye da. Umunsi umwe rero mu gitondo kare ndasohotse ngiye mu mirimo isanzwe, ni mu gitondo kare ngeze ku muhanda w'iwacu ku irembo ku muhanda mbona abantu bikoreye inzoga banyuzaho baragiye, tizinda zingwaho zigiye hafi aho, ibikoresho mfite mbisubiza mu rugo, inzoga ndayikurikira. Bari abantu batatu bikoreye inzoga, aho nibwiraga ko bagiye baba baraharenze, ntibagiye hirya yaho baraharenga, ntibishoboka ni hirya hari baraharenga, ntireka da ntaho naruhiye ubusa baraharenga, ntireka da. Reka mbabwire iwacu mu Rwanda hari ikintu bita amakomine. Nari ndi muri komine Kinigi, nkomeza kubaronda komine yacu ya Kinigi barayirangiza, batangira icyitwa komine Mukingo. Batangiye komine Mukingo, wenda uyigeranye na komine y'Iwanyu. Komine Mukingo turayigenda, ndi ni hariya turayigenda, ni hariya turahagenda, ni hariya turahagenda, ni hari. Komine Mukingo turayirangiza, dutangira icyari komine Nkuri. Komine Nkuri turayigenda, tugezemo mu hagati babarananiwe, baratura ngo baruhuke. Tini gitangaza hewera zibaye saa 4, mundu hagurutse saa 12 n'igice zibaye saa 4 baba baratuye ngo baruhuke. Tibyari byose ubwo batuye ni hafi aha, ndabegera ndababaza, musaza wari ubashore niko muze ubu ngubu musigaje urugendo rungana iki ko mwakoze handi waregarera? Musaza arambwira ati mwana wanje sigaje urugendo rutoroshe, twari muri komine Nkuri, none ibyo yambwiye nsanga birarangiza komine Nkuri bifata komine Karago, birangize komine Karago byinjira muri Mutura, twinjiye muri province ya Gisenyi, mvuye muri province ya Ruhengeri, nguri kibibindi bitatu by'inzoga, numva ndamwaye ndagaruka. Naje ndikundi kumwara, nagarutse ngeri muhira saa 8, tariki yinda nanjiza ntakure. Ikindi gihe ngiye kumva ndi mu rugendo ngenda, numva hari abagabo bari kujujura, abagabo bari kuvuga mu gitondo, ntaho abagabo bari kunywa, batangiye kunywa rwose kugira ngo inzoga batayihisha. Ngiye kubagwa hejuru, ngiye kubacakira, ndagenda bwombe mba ndakase, ngeze mu gikari aho bari kuvugira, nsanga n'abagabo batatu bari kuzirika, hari ingobyi z'iwacu za Kinyarwanda bahekamo abarwayi, nizo bari guhambira ibiti birebire ngo baheke umurwayi, kandi ni batatu agomba guhekwa n'abantu 4, bakingubita amaso bati turatomboye we, nshaka uko ndasubirayo, bati duhekeshe we, dutabare, bati Imana iradufashije. Umurwayi turamuheka, ngenda narakaye, tugeze kwa muganga, karaka dispenseri, muganga kimukubita amaso atereka we, ni umujane kwa padiri. Hari urugendo rw'ibirometero 8, tufata urugendo tugeze kwa padiri, padiri akibona uwo murwayi ati ye baba yewe, ati muntabare nto nabishobora, ati ni mumujane muri hopitale ya Ruhengeri. Kuva aho ngaho kugera muri hopitale nanone byari ibindi birometero bigera muri 7. Nahetse umurwayi w'inzoga ibirometero 18. Narindi kwivovota ntuwazangiza inzoga we. Ndashima Yesu wanduhuye inzoga. Reka mbabwire nshuti bavandimwe, ahari wenda bamwe ntimwazinyoye ngo zibakoronize, murebe uko zikoroniza.
umuntu wakoronijwe n'icyitwa inzoga akeneye uburuhukiro mvajuru bw'Imana. Itabi ryari ryarambereye akaga gatangaje, nari umwe w'itabi kabuhariwe. Yesu hano ari kuvuga ngo namwe muzabona uburuhukiro hehe mu mitima yanyu, muziyumva mu buruhukiro mu mitima yanyu. Umunsi umwe itabi ryambereye akaga gatangaje, rinteranya n'abantu mbamo imyenda y'itabi, itabi ndaryiba. Nshuti nkunda, maze guhinduka, maze kwakira Yesu, mu bintu byangomere ndi gusubiza ibyibano n'itabi ryari ririmo. Nari haribye amatabi menshi cyane, amapaki y'amatabi mu mabutiki. Twabaga turi kunywa kuri kontwara, ngashaka amafaranga yo ku itabi y'inzoga nayabonye, ayitabi ndayakura ye. Nahenga amasaha yo gutaha renda kugera. None ko ndagenda nta tabi senda bigirande. Ariko nzikanze nkwereke. Ngiye gufata itabi hariya. Ndarifata nde? Kariya gatara kari kwaka, ubutara bw'iwacu bwitwa ubutadowa, ndamashanyarazi araza. Kabaga kari kwaka kuri kontwara. Nuko nkakegera abantu bari gusahinda. Nkakegera buhoro buhoro. Ndi kwivugisha amagambo yo kubasetsa. Nuko agatara nkaba nakagezeho. Ahasigaye ngacunga nayo ipaki y'itabiri. Nkahegereza ukuboko nsha. Nuko kagatara ndi pu. Kakaba kazimye he. Bati itara rirazimye. Bati sinzi uko bibaye. Ubwo ipaki y'itabi are nashize mu mufuka kare. Ngaja nkariya ntariko yemwe. None mwacanira itara rwose ko tubaye mu mwijima. Maze kubika ipaki y'itabi bagashaka ikibiritaho bakibone bagacana itara, ndi ntureba ko turebye. Ngasohoka ngataha iryo ngaba ndarijanye. Umunsi umwe mpamagarirwa kuva ku itabi. Bati nta kindi cyagukura ku itabi keretse ufashe ibimonyo murabizi, ibintu bitondagira hasi. Bati nibyo bikuraho abantu bakava ku itabi, maze ukabishiramo mu itabi, ukabitwika, ukabikurura nk'itabi, ngurukungu itabi bigaturikira mu itabi, umwotsi wabyo ukugeze mu nditabi urarireka. Mba ndabishizemo, ndabikongeza, biraturagurika, umuriro urabitwika, n'imyotsi nyinyuza mu nda, isesemiraza. Ariko nyuma y'icumwe itabi ndisubiraho. Yesu amaze kumpamagara yandekesheje itabi uyu munsi, niyo rinukiye numva kaga kaje ku mutima. Yesu ati mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabagenzande ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho, kandi ndi umugwaneza noroheje mu mutima, ntimuzavira mwaho, namwe muzumva uburuhukiro buri mu mitima yanyu. Yesu araduhamagarira kwemera tubakaba abagaragu be, tukinjira mu buruhukiro bwe, kandi ubu buruhukiro bwe ni uburuhukiro bukomeye. Uburuhukiro bwa gatatu rero nibwo maze umwanya mbabwira, ni uburuhukiro bwa Yesu buri muri Matayo igice cya 11 here ku murongo wa 28. Uburuhukiro busoza ubundi buruhukiro ni uburuhukiro dusanga mu Byahishuwe igice cya 21, nibwo buruhukiro busoza ubundi buruhukiro. Noneho ni uburuhukiro dukomora muri bwa bundi twabanje. Uburuhukiro bwatsinzwe burundu ni ubwa Yosuwa, ariko uburuhukiro bw'Imana buri mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1, uwa 2 n'uwa 3. Uburuhukiro bwa muri Matayo bwa Yesu, Matayo 11 umurongo 28, ni uburuhukiro bubyara ubwo mu Byahishuwe 21 umurongo wa 4. Nibwo buruhukiro abana b'Imana bazaruhuka, kuko bazabaranyuze mu buruhukiro buzima, uburuhukiro Imana iturarikira kwemera tukabwinjira muhereye none. Uburuhukiro bw'Imana tukabwinjiramo, Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Abantu binjiye mu buruhukiro bw'Imana, bwa buruhukiro bwa mbere bw'umunsi wa 7 w'isabato bwubakiwe abizera, ababwinjiyemo bukabahereza uburuhukiro bwa Yesu. Uburuhukiro bwo muri Matayo, mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hazaza uburuhukiro bwa gatatu rero, bwa 4, ubwa Yesu twabwihoreye kuko bwaratsinzwe n'uburuhukiro bwo kwisi, buri mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4. Imana
abo ngabo binjiye muri ubwo buruhukiro nababwiye, Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, ntibizongera kubahangayikisha, kuko irya mbere bizaba bishize. Nshuti nkunda, muri mugoroba Imana iraguhamagarira kwinjira mu buruhukiro bwayo. Uburuhukiro bwa mbere, uburuhukiro bwa gatatu, n'uburuhukiro bwa kane tuzageramo turangije umurimo. Reka ndebe ni bangahe bashaka kwinjira mu buruhukiro bw'Imana muri uyu mugoroba, bavuga bati Imana ituruhure, natwe twimva mu buruhukiro muri uyu mugoroba. Mushire ibiganza hejuru turebe. Ndasaba Imana Data wa twese ngatwinjize mu buruhukiro bwe uyu munsi, tutongeye kwinangira imitima kubwa Yesu umukiza wacu. Bashitsi nkunda mwicyane imbere, namaze kubabona. Mbese namwe koko nubwo mbonye ibiganza byanyu, by'umwihariko murashaka mumaramaje mu mitima yanyu kwinjira mu buruhukiro bw'Imana yacu uhereye none, ngo mwese mwiyumve mu buruhukiro mu mitima yanyu. Abashitsi mwenyine mushaka kubwinjiramo, mushire ibiganza hejuru turebe. Ndashaka ko bareba by'umwihariko, ndetse kandi muhaguruke rwose. Muri uyu mugoroba Imana irahamagara abahungu n'abakobwa bayo bashaka kwinjira muri ubu buruhukiro, ngo uburuhukiro bwinjire muhereye none uyu munsi kuri iyi saha, mwinjira muri ubu buruhukiro. Ubwo mumaze kubwinjiramo, ngiye gusaba umuyobozi, hari umurongozi w'ishengero, ngo aze kubashira imbere y'Imana. Ndasaba ko muza hano imbere, kuko hari ikindi gikorwa kigiye kubaho cyo kubasengera. Abo bema kwinjira mu buruhukiro bw'Imana nabicaye hari inyuma, muze hano imbere, kuko yasaba ararika kandi arabahamagara. Dore icyo mbabwira, umusibo nejo bundi ku isabato hari umubatizo. Mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yesu we uruhura imitima yacu, katuhura kaga twatewe n'isi. N'uyu mwanya ikiganza cye kiruhura kiracari hafi yacu. Eka duce bugufi mu mutima dusenga Imana. Data ubuntu bwinshi ugira neza, mwongere ubugingo bwacu gitandara cya kwizigira, izina rya nene hagucyubahira. Amen. Turagushimiye cyane kuri uyu mugoroba, kuko wadutororokanije hirya no hino ukadushikana muri iki kibanza, aho twumviye amajambo yongera kutwibutsa yuko nta handi turonka uburuhukiro ate muri Yesu Kristo, izina rya nene hagucyubahira. Amen. Mwami Imana, ijambo ryawe riravuzwe kandi ryenza imbuto byizigiro bizima. Aba bana bawe bahagaze imbere bemeye kukwiyegurira, mbashyize mu biganza byawe kugira ngo bambike inkomezi zidasanzwe, maze Data buja babashe gutera intambwe bagusanga by'ukuri, maze kweza ry'urugendo zabambika igitabo cy'ubugingo. Amen. Ubahe amahoro mu ngo iwabo, ubahe amahoro mu miryango baje bavamo, utange amahoro kuri aba bose bakuraniye aha. Twese dufatanyije hamwe gushyira amazwi hejuru tuvuga tuti icyubahiro n'ikiwi cyawe Data. Amen. Ubuntu bwawe komeze kubana natwe, imbabazi zawe zikomeze kudutwikira ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabyemo. Amen. Yesu go